Prljak se izvalio u prašnjavu fotelju i zacmoljio. Nedostajala mu je njegova baka zmazanka. Svi, ali baš svi znaju da čak i zločkaste bakterije, kao što su mrljak i prljak, obožavaju svoje bake. Sjećaš li se ti, mrljak, kakav je ukusan, smrdljivi kakao bljakao pravila moja baka zmazanka? Upitao je prljak mrljaka i prisjetio se tog divnog bljakastog okusa. Mljac! Oblizao se mrljak i kimnuo glavom. To je bio najsmrdljiviji, najsluzaviji i najčokoladniji kakao bljakao na svijetu. Evo sad bi ga posrkao odmah na slamku da mogu. Raspekmezio se mrljak. I hoćeš? Razveselio se prljak kad je u skrinji pronašao recept za kakao bljakao koju mu je baka zmazanka darovala prije nego što je stradala od sirupa za kašalj. Da vidimo što je bilo dalje. Sljedećeg je dana Lovro otišao svojoj zubarici. Sjeo u zubarski stolac i postidio se kad je zubarica primijetila da je pere on zube. Ne, pa Lovro, pa nije valjda da se bojiš četkice i paste za zube, našalila se zubarica. Lovro se nasmijao, ali od smijanja ga je još jače zabolio zub, pa se snuždio kao truli krastavac. Pa ni čestica, evo samo malo da pročitam, ljubavi, ni četkica, ni pasta neće te pojesti, a neće bome ni zubni konac. Nemaju oni ni kljove, ni kanđe, ali mrljak i prljak bi te mogli gnjaviti, rekla mu je zubarica. I dok je zubarica Lovri objašnjavala tko su zločesti mrljak i prljak, bušilicom se približila njegovim zubima. Je se on prepavrio, šta misliš? A? Evo, a što je bilo dalje? Morate pročitati u knjizi Mrljak i prljak mučkaju bljakavi napitak. Ja vam ništa neću odati kako se to završilo na kraju. Imam samo još jednu poruku za sve vas, a to je da sad odmah uplatite 10 kuna za SOS Dečija sela i to tako što ćete poslati broj 10 na 705 103. Eto tako ćete donirati barem 10 kuna za sve one koji nemaju ono što mi imamo, a to su dječica bez roditelja.